Pengina with you, Madam Lydia, okay, that was so talking na your mother-in-law. Okay, that how do you handle that? Yupo muhimu ni waile na ke kulikilela. Kitumi namba ni kila nitabazia akani ni. Be muhimu ona inyaa ko na nyonze ni mailo mayaye wa ni nyomwe. Ko beta bi mungu manazio kwito ko itegwo. Na yu area bezi ndugeza nundu aulondo na eyiwe. Tukabigo bandu ke thetwa akola na my mother-in-law. Muhimu ni waile kulikilela akanena na inyaa ke be kando meli. Uketha ni wa protect. Kitumi ni kwetha we mugi ona thia no gwenyibia. Na mo pia ano maile ko nenge environment conducive. Ono gwenyibia wetha ni wewe na gu we mwitekele. Nundu ko kamuzio no ketha we mumene we rejected by mundu ukona zia wendo. Kila mundu ugwa ta we mulelegi ni gwa gwidu to medali leki ta we mugi na kila mundu endo ukone kakibuthia. Fraze kwangeleke ta roke there good goes yaitwe na look at saying in different uketha zengi wa weta ka different kila mundu edo tinda ka wetete kadaka siokelete with ya ni wewe wa kuthwa you kila kibono ange na mwana makwoni kukwenda na with ya ni wewe we musi nundu abika bandu ketha wewe dote musi wewe tewe stranger musiozu bezo settle kwa both sides kila mundu negata we ane ni megata uno na nyibie na mwange ni mamoni kumwenda ni kana wethe ni wewe emusi na mukwende aneza inde butumia mwemi ulo kwetie nundu no akwetie musiozu ni wale kutete nundu zindu icio ndai kwekeka no wene ni wale kutete abala batonyeka basi akakutavike ndikimukituma atumia mabindia nundu kudeal na akakwila isi ema wipinde ndetonu nundu kindu chambe ila wa nena au mengi na nena etha na nena neka lako na utetea mungu ngenda kana uingenda webanga mzee wa bana kwa nake uyo ngevanga konda beniwe mwana wa nena na nyinya na ke mama ba muka webanga no ikiata no mwapokeye na niyo kitumye ngi mabi au mengi mabinda cyane kana mezonena na kumwinjoka anene na gukando tibu kwabu ndo anena bukwabu ukawika kuongeleka na niyo kitumye kubinda zangi wetha no uwe nonda kwenda kuona nia ndakwenda kuona kuoza sites ndo immediately was sites na ke no to no mwasi nywele uno wa bata no wa bata na niyo kitumye mengi mabinda cyane kana esonena na kukando na inena na nyake kando ona no no leza manakana no nenie na nyake ona nyake no no leza manakana no nenie na muka lakini situ kwa la yambe ya kuona chao o maundu be ona change uno mabita mengi wa nena pukwapu we kwa maingi ya we as ya onde and especially that we kala ba za you ndo ati wa maingi ya you ka ulogo uguma witha imuthoku muno Niona mama ndena kunena abe shabiki waite masinya ndesa kwena na muka wa mondo shabiki ongea kaze kibetele kwikala mbee ibinda yonde ulongi yaite nyengona bena ngusani sana ilonenge nyasi ana kibungu watu engali na mambo yalikala obaumbe na nyendika latina ni chat na demu yako Ozuana na neza kwanza ngwe anangila babisho acha tina demu wake tina demu wake atana kibeti yake kikale bombe ningi kitwa engali ekale tina acha tina ndanangila bo wana ane nonesa nyengona benguze nisona ilonenge nyasiana kibungu watu engali na mama alikala bombe anyengeka letina ni chat na chap mubango wanza kwa kubema anisho kubwa ndikito nazala kini anangila ba mwisho longa akasema si mama lazima akae mbele kama amebebwa na mtoto wake lazima kwa nini issue no by then vite aya inyaa kwa na kiwecha kwa meka le baumbe na kwa bai tina ni chat na mitoto yako mbona ndi makainiki awamo kutapana athini awamo mwana athini ene kauti ya balati you kwikala bambe kwina tofauti myao Pati mundu utekala pau. Fai mundu utekala pu sangi akamukite asindu nini muno. Pati mundu utekala pumbe. Na pati mundu utekala etina. Kwanza bambe ni baba thuku kwitina. Nundu ni wona ndo anene makuwa wa back left. Akekala obutina na waibi ndia ka. Lakini muko komenda au mamumani ya. Lakini ni mwani yake kukeini muno. Na niyo kutumitwa ndo tabia ipetition the alama twae na alama tusiaite. Sindu isi no sindu ukekala mbe ukekala tina no ngalimwe nete kumanisho la wekala mbeni wa wasakuwa kana wewe wendetwe inyondo no mwendetwe na yunye mkwanza mko kita muno na tukana lazima ni drive ni mwenyo le mwekala bwitina
Na ukwila mwana mbe. Na bambe dilio gwamu. Kana uila wasindusia kubo. Dile Ozimoga nogi. Kanoki uja wabunga ndo ni nyombola. Ndi mwamu nene ayo kwitina mwe ngozi. Kwatani muli okwatani. Lakini the honest truth is but yoni kinuketa thina. Kinuketa thina muno lakini kindu kini na kindu kimuna nawe tie binda yengi. Kindu kimwe cyana nga misi na mahusiano mando. Ni kila mundu kwigwa ena haki. Mwaitu ewe na haki kwa mwana mukana kewe na haki kwa mume na yu mundu wa kwithia ni mambia kukitio sino nini na ubonekana inyaku na twika mukau na mukau na twika inyaku na on then my lomana kana yu wona wikibeti chakwa ndu mutho muka amothe niwo mwaitu na we mwaitu ni mutho muka amothe nyau kibeti chakwa na kila kipata no kunenga no ndai ya na kushare o space ila ipo mukana ya no na kila uletha we kalambe umundi yani wabindia ulonge kalambe yani wabindia na mwitu ngianga imubya kanenga alijipo mutoza kwikalambe Genevieve Bella Amdia sia ngwendete mwana masinye ni kalambe ona uma zindete lava umbe longe ni shabiki wito Michael Chaloite Athiani Fm to imwemba gasa 6 ndini wa misingi kunga ligosia Karen masima mother-in-law ekale tina back left mbe ni kwa kiveti kitha kimbe sana kile sana Jacinta mwende masini salimie nilale na viatu leo isho no ya mother-in-law ivite yokelete sana lakini nondo ningwenda tumina na yobe unupasa wawe tawasia kiveti cha mundu nde sautu ikanya wake na inya nde sautu ikachao muka neza utuika muka kila mundu na yako atalaini ula wake mama alamwiwa na kwasia mwanone wakwa na asiye nonja na naye ya mamaka na yu owe wako wabinda jiu na tungi ngai mubya wa mukua tena kilo mbingi oyima kwa mena kilo mbingi nano wa mongizie ona to munini munduzu akona ni tunake we mwingi muno onga gwamba ka oyuwe na kinge ko kila mundu akina ko kubila ino la wake ngana withi ando maina kwaza na nduthi ende na kwithia ovo ni kwataka akapanga ngandongali ezobuna ko kwini kuyati marinlondo la wigwata weki mwana wake bado no wika wa ona tunge mubya wa yo mwika yo munini eyo na kilo nini mani woteza itaba anyway by the way nienda kuongela kazi to minutes discussion ya mother-in-law by the way kila kitu magwandu mabika bandu mokitie space yangali pala mundu kwikala ni kwithia mbe maindo ukethia andu ani matumie ndo ona wethia makwenda kwikala tina mele mayo mama nikana mathima etengewa nundu na twasie thia maikala mwekala hata unyongi muzika ti andu mekala na cia kilebinda ibinda mako manane mamisi anite na mena ngewa binge cia kwea wona andu mobika bandu mokitie ngali ulawele kwikala banu andu azu maindo secondly nikana mukibetikeza kwazia mwanone wakwa ninye nongisie ni mundu uzu na insecurity ya kwigwa muka mwana neta wosie jao mwana completely ko izu ne zindu nini na itonyo minwa mbe nikimo mujaribu mutumendu eliane batonyeka na ize ndo yo kezo tumwa ne gwa ibinda inyoze no mailo manya ni mugoma ni inyoze mu strangers muyaye wa muziuma I mean oti mwana di mwana wa gwete lakini nondo no drive ni mwana ni wailo moza ta mwana umubundezie ondo go gwa kwekalawa na wa mubundezie na gawethie ena meama kwendo manyai ondo kwekala ondo kwekala muziune kana afit na ni wone wena asiai ebe batonyeka akamazia na ndogoke na ila attitude yai muzee wone wakwa alange betei woga na attitude yezu oka kwa deja rejection with kila mundu na gani wa umena na be mundu unakuonia kukwenda aya lakini pia namo watu wa muziuzu inya mweme unake pia na ile okwoza ta mwana na okutumwa we mwende na we musi na akupundizia inyonza mwa na attitude ya mthembozu mukatuma ndo ona story itu kwa yazia ulogwekala banondo kasigwa nundu maisha menyu kana kwambia ungani wako maswa iko ni ukaweweka nikana bese obikabubyo bandu mukola nilie no mo wenyu no lazima enyibye na tikila ebinda muka mwana wenyibasia ona inyamu me no wailo kwenyibya yotenge na ndo maundu mekede ata maendete nundu ndune gwa ebinda jaribu mwethe ne mwatuma ndo mweke kukitia twendo tunita ulogwekala banu kimwe masi ngwenda kuongela ba na mwikachona bogini kitu pe aume amuna mo matwana
kama yenda manye imwilobi kana town bala mekala kama yenda ayenuka dekwenda ithi unena atia ithi ukethi inyaa dekwenda uitwika jamaa yopo utithiela inyawezo muona amukwamia nundu ndalekaswa enuka nundu ndakwana mwana na ndwisi ina mundu no control wona age ko mama tukwana kali na ndwisi mundu ume no kwenda uzupio musi wake ndakanange no kwenda enuka thiebe omugo sangi ithio bibwenda thiku ketha nyamusi ndonekana na thiku kunika umwe ndie kwikata yu akala meta biesu na ndo nimekwika nai nundu asia yano mekwenda kuona na ethe patonda kama ilo yu inyonde ukathi ukoneka na kia koneka nundu asia ni mailo nena onde ni maile kala mainenyo na maiji usiwe na mayone kone tandu mutwa ya kindu akakuona zi mumeani awana ukuona akakuona kama na mwana ende nesa akadhima ndu isi kuyo kama madhima ametho kadhima kona kaseka kumposa kuka mosi ya ikuwe wanesa akadwa buka nanda wakula ni kulia mupatia wale uende mbona no mini vange temu no chokende oye tati yawe kasi ajema tukwaye tuyunwa kana matukwatu yunwa kunwa ni thina chao na asima matukwani mekuelewa kwa kuni kingi important kana andu ala mutwani te matwana iti umanisha mume musipyo enda imukoneka mukakethia asiai mukanena namo nikana pia mamo ukwenda kuona mwana withie no wamona na ainewo sindu nini nzima tukwana utuneni ayolo akunewo sindu ainewo kilo kunewo saingia kwa milia apu nundu na maybe ni mo mata newa yana na hiyo nela mwile bambe no to no nengelelwe yana akaba ba unundu ni wote kwenda inewa akapithe walk kana kaka kanengelelwe obo mwete ngewa nukona kwa with the path of freedom pia si imanenga walking kasi imalonenga walking nukatwika na kukila sawe nuka katiki wasi imanenga walking ona watababa unenga nesindo twase wenu ka reverend wena madam Lydia maiko ya ushago kwa madam Lydia no lawa litotia sima Lydia Kindo you practice ito undu tuika twathikwo kwa Lydia most of the times ninye ningu ite mbesa ila tu kanosi ndila shopping nito kweka isitunya ithionde na nonengane lakini wama nona wathi especially kwa uma wa athoni ono kuite shopping yo ya musi ndonaka ko peke ndo naete no mpaka baadaye wikata achina ti walking akunda mzane walking with malano no kwigamba mwana ino ugie ndo la wone ka especially wina ngali asela mathengana akeno mamwetele ama huyo kayo na you abika take ndo nini thoni kwa most of the times ndo twika so you mathi ko niwe umasia most of the times okay inyamwe kao yaile kuya dhiliata kwa ndo alangi you twika unundo wai peke ndo wenda outla nondo pe undu pia we manzokela etha twathikwo most of the times no kunengane onetha no sito perception ile to na kumela buni yakadai manonda nonda tujalia mwitu itu no jakata ni wotu nengai na secondly mother yako yayuma kuene yukwenyu itwa the yakwitu most of the times ni wo kuite kila chailo nengane akane ona sainge inengana ndima na ni amanie twathikano nukusia masoti no kona na sainge nuto na gwa mako nazimu ona mama wako ni asimu sainge muno ngeza kuambia wewe wilone na mama aiye intuna nene teyo twasia nina mutumi mbeza siake na kana mama kesongo ni azima kambia nina tumiwe kina nina uye ninekie ona ndiese na kiukie encourage kwithi ati okwe most of the times na tukani nyenga munengai ikona kongunda ona kongumna kimbithe na kindu kitepo na leo kinengane aituka ni wo isindike kata zibatwika idea kutumana tuibuta message ya mpesa you withia sangi no sio kumabunde sia kana mwikindu kimwe na patio lota nengane na sangi utheko na psychology yoke thia makona kwanza mwitu onda ndama swani amu nunga nyawi kanyewe sawa kumbe nyamwike kumbe noke no mwapangie mubindetie ni kana mu manager asianyesa kwa alamu twithikise ni kwatia ziuni isomo isio ethamu onete kwa mwitu uweta munduume ni waile unengana
na mwaenda kwa mutumia weta kiveti niwe wailete kunengana ndo asi utu asi